Gax Media TV kwetuli lero tukolere kukafa kaboneka obulungi kebeta KHT Hotel kaliwa ne Bugembe wetutima okuba nga tuwaya Embozi Kamala anga abasoga bakoba tujja kuwa ebintu bingi no program budget celebrity zone tuwaya nabo basta aba celebrity baife betu batusazeewo okukyaza olunako olwo nalanze yesterday abatugoberera ku mikutu agenda bulonga tuliba koba nti wetogera ku TikTok tulina abajigemerere Busoga so olunako olwa lero one of the best TikTokers mu Busoga one of the best TikTokers mu Busoga okasakolingeko if wabatina asoka then number 2 oba number 3 tisubira nti asobola okusoba mu ebyo ebife bisatu wetogera ku TikTok tulina ababa tu representinga nti the best TikTokers ni Busoga omukulu bamweta Dr. Hussein mwene Busoga nakagambo yakataku nti mwene Busoga akadifininga kire nti is one of the best TikTokers betulinawo ninayo olunako lero buli kiwetaga ategeera ku mukulu Dr. Hussein sister wa Flower Girl musime wa Kyabazinga ebitibwa alina bingi so buli kiwetaga ategeera mufumbo yatandika li TikTok yeba TikTokers kiyena baati abako banti onakola ino naba bana faida batuwaira kyekyamuletera okujoininga TikTok bichi byafunye mu TikTok bina bino jaba ngo bitegeera olunaku olwalero katukuumuze mu seconds bwe tuwida tutandikirewe Embozi n'omukulu Dr. Hussein olunaku olwalero katwide Gax Media TV nkobe kwetuli mwisokeyo mukubulamu okutono okwo nino omukulu Dr. Hussein tujja kutegera ebintu bingi no one of the best content creators betulina ndoza lamusa ku bantu bakwesunze bayenda kubona ku lenzo olunirira olunako olwalero lamusa ku bantu abali ku Gax Media mukoba mutyaba sebo ni banyabo kansoni muli bulungi mwebale emirimo mwebale okoye abasoga mwe je mulina abatali basoga ayi ngo wangalira mu Busoga amina nikonze Dr. Hussein mwene Busoga ndi musanufu ino kubanga nchaire ku Gax Media okay Gax Media eno yone kozo mulimo gw'amaani ebale kusima era ni musanufu ino okubanga ndi ku kamera da Gax Media ngato leo toli ku Dr. Hussein Media olieno ndieno current be Olo lwankonya kuna kanti mugana. Oti oli nobonekawo. Okay, tutandikire Dr. Hussein lwachi weta dokita. Tutandikire ne kya dokita kino. Eriyo titles abantu debate wabwewe. Olokuvayo nako bati ninze dokita. Oyino kuba ngoba wasome ino oba wakolotya. So lero tuyinonole ko li dokita lwachi. Wachinansi eri ne lya dokita lineya Dr. Hussein tiko bantu oba najja na asoma. Na chi na lietoma. Wabula waliwo ebisira byatuukako oba otera okubona kwana abantu abatambula n'emisotaabo abatambula n'emisotaabo nga batonda amadagala bato abafuusa nino omusaadha gwe twadiringanga naye tejamumena mukuba yakali mirimo egyo twatambulanga naye kati mukutambulanga naye nga tugezaako okuba nga buli wamu tutuukawo naidanga nga yenga afuse byemisota bye atambula n'omusota ngotambula neiwe nganze ntabula amadagala nze tidi wabbe twakolanga kuba baonanga nzyamananga zobanga gwaninga gwakolaki kutabula amadagala ono omusawo gwe wabitanga naye nafuusa ow'emisota watambulanga naye ng'omukolera era twatambula natwatuka nze nabonanga tuweesiza wabyala nadamu Busoga nga biwairawo biti ebyalo kiringa onakanti kati obona abantu abo tikiba kirungi okubanga oija abantu awasooka atoweirawo wanoba olimbyewo kati mukulimba twalimba twaweesa Busoga twaweesa twazinga kutwajako ni Masaka paka eyo munyendo twabitangeyo byemwakolanga tibiwonya nze kyamananga lwaki mwatyanga okuyirawo kuba wowoniza nokoba oti njire Bugembe awo n'abawonya lwaki nga toyira anti okusinziira nti n'emiti gene nze nga ogwanga otabulaga maawe akantu okata mugundi mule so kati eri ebintu ebyo bina bivaamu nakoba nti eri nalino lwaki tukolaki Tirisigaliza. Eri dokita linene kuba olwamwe tanga dokita. Lwaki tiriyesigaliza.
Uwena bali batandise okweta dokita oba watu walali amukamawo nga buli wetambula nga muno kugaba amadagala onolaka dokita dokita ona ankalifuna zena mperezaako nga tulina obuntu obwo tukuta mu nnindo oba toli mwasi muzo yasimula baba mwasi nga kwidandaba birwaire ki nga tukula ku pressure lusaka botongo mugongo gulima bafuka kulya bibigala nga batajja mu nsonga ab'enooma langa muku ngaye mwalanganga business tulina eddagala erikola ku pressure lusaka botongo omugongo guluma abafuka ku buliri ab'ebigala nga batajja mu nsonga abaami ab'enooma kana akaddagala kakolese ku munange odaka kozesa bwa lunaku lulala olunaku olwokubiri nenda ofulumya abaana nti mujje wadada imwe tufiirirwa ogwo imwe mugulube munumba n'omukazi wekozesa bwa kaddagala kalungi nnyo so guno n'omulimu gw'osookamu ng'olanga eddagala oti so bw'ovaayo wakoba oti erinaku olisigaza erya dokita era erina eyo teeka nti wakolisigaza busigaza bula namala neetolola mu mirimu wabanga aliwo obwire era nsobola okumenera wazira buzibu Dr. Hussein Bwaije so bwe nabivaamu ebyo ebintu nasobola okuba nga nja e Kampala eyo nayiribako okwo n'emirimu ng'egina nali mu bya DJ ebyebidongo nga nsitula ndongo ng'obita ni bana ba sound kati bwe natambulanga n'ab'endongo kati Katonda yedda oba tukwete kudegemula mukisa ate agwo tiimu tugali mukisa kubanga DJ eyali ku ndongo eyo yafa bwafa nga gwe balina okusikiriza essaawa eyali atambulanga n'oyo aye nga naye tekubanga byuma naabanga nani nga niwe nze wali olina DJ gwobita naye yafa baali bamweta Ibula yafa kitalo mukufa beida bawanzi obwa DJ endongo baali bagita gisaundi eri Kampala yamaani so naida nayiriba awo naye waira mu kifo kye nga kati awo niwe DJ ku saundi ye olwo ndikuyingirira bino ebyendongo bweningira ebyendongo nabona nga weerendeza obwa DJ bona ayite buli kumala nganze ng'omuntu waba wali wakasomera ketwajanga kwawo nga kegese bya software biki ebyo atandika nga okujjangayo ensomanga mbisomanga ebyensoma tyasoma gwobona wali wa musada mukalabakalaba era omuntu nga nantembula mu busoga wano tuyombe mu luzungu awo kusirika okwange kuntegeza bwe tutandika essa interview nga ya luzungu mba nkutwaireko ate nakuntola ku kibategeeza obanga okoby oti nditukoma oyinza kungemera mu kamera ngeme byange ngolole twaidi kwogeramu ku luzungu we oluzungu nsobola okulutegeera ati nilwe mpangalira mwene tirulwo tirwange so endongo eyo yedda yampa amaswa gakola ki nayegerera ebyendongo ya media bino wabingirira ngoloba kati namala natoola eriina ya Dr. Hussein erya dokita nalyongerako Hussein nze kyeta DJ neta Dr. Hussein bakuba omuziki oba bafa bafe kati wafuuka kai dokita wa ndongo dokita wa ndongo nakuba endongo nedda nafunamu okwawo olwo obulamu nga bukali kwononeka obulamu bwononeka butya nga buli kawalako enkwana tekakola ki tikadeema ebiseera ebyo ng'oli DJ nga buli muwala gw'okwana ikiriza bwikiriza kati nedda nakola ensobi nategula akaana kaaba enenda waawo omwana enda ndowooza mwaka gwali oba 2015 awo oba omwana abeena omuwaire enda wena muwenda nalumukayo e Kampala nasoka neera mu kyalo bwendira mu kyalo ng'obulamu bukalwiba enzira kyensobola kwegemyako kukola ozirawo otandikira namala navaayo neire emukono era nze emukono awo nabaawo ndowooza abaawo mukono wonawona paaka awo bakwide natunda kyebeta soda onokumabega ng'otunda ku street yawo biscuits ebyo nabitunda eyala ino lyene oba ng'oli gwawenda olwo musisi yedda yanamba bampiga musisi yategula oluuto lwava mumunga yanka musisi yabita yava ngane kino kyokobya ekyokuyamba kituufu ekyo kati tiwayenda mwanawo mu biseera ebyo
nga bweningirire byokanti obompo omuwala njabona so kati so musisi yakuyamba musisi yanamba kuba buli kintu kidda n'ekirungi yes musisi yakola ki yakuyamba namba lubuto lwavaamu baba nga tebakasobola kumpiiga kyokka nga n'akalimu kano nkanazi kanako kutunda soda nga tikaswala okay ayengera mubamu abo benswalira nga nsooka kubisa nasooka nakyaguwa ku motoka nti nabona muzamu mane enabisolunire ngo oli kutya abeeno anatandika okutunda soda tijja kwatulabika bya soda nabyembanga bulungi ino okay tulini Dr. Hussein twenze kwatule ka profile ke katono inuma oba ka biography abandi mwizo keta mutyo but ndowooza leka twire tuwaye omulamu omutuufu gw'olunaku olwaleero iwaaba eri Dr. Hussein ono wa TikTok owakabiiwo abakuwairaku ebitonotono byabiseemu katwide tube nga tweyongerayo okuwaya emboozi eno bajata Gax Media TV ninze Prince Farid n'omukulu Dr. Hussein olwaleero. Gax Media TV basebe ni banya abatugoberera okuva mu bitundu eby'endawulo. Thank you so much mwe tutudde kye tulibawa aba subscribinga. Thank you so much about following ku mikutu jona TikTok, Instagram, Facebook. Jona jamu tu following ku muli bakabi ino nini Dr. Hussein. Dr. Hussein abasinga tukwidi ku TikTok. Obatu waira kwa emboozi yo jenvudde bichi aya abasinga twakutegera because of TikTok. Dr. Hussein o joining ali TikTok. TikTok najitandika mu corona COVID nga yakawati yes banku 2022 awo bana mulala awo wacho okay onasooka najitandikira nga tijitwala nga serious kuba nakolanga na account ediswe kaina ngero olumbulako eyo na yaja waigula weyindi eyo yakola ki yaja kati bwe natandika okugaita kati nabifuula nakifuula kiki serious nze mukugula TikTok natandika nga nikwenda kupikiranga ku ndongo yani ya Flower Girl Flower Girl sister oyo nandira ku mugongo biological sister ndi Flower Girl nakwirako mama mulala baba mulala nandira ku mugongo ati nti niwo walirekula yaligema so waigula wongo oli kwenda kuyamba ku sister wo kubanga naida nganga ntoba ni music we nantanga ku Facebook ebiseera ebyo kati TikTok oyeda natandika kati kantandika okola ki omutera kwa account eyo wabula account eyo gye namuteerako namala najowa muganda wange mukulu wange nga nagigemaganya bamweta manager Blood je okay basiganga nabigemaganya so no okwigula we yange nasoka netaako Dr. Hussein yes neria mwene busogali yaida mu mayise so bwenatandika mpola okay nabonanga ngota content wa Flower Girl yenka ene yange natandika taako byange byaki ebya comedy nataako bya comedy zanya labu comedy bwentaako okay njo kubonanga abantu batandise okola ki okubyenda omuntu wange akanti akali walemezamu nalemerezaamu kyebeeta eirala akawunti yeddanga ekula yabuuka emitwalo ebiri yajamu owaawo otaayo comedy yenka totaayo bya Flower Girl ontaayo bya comedy kati nabonanga Flower Girl nakwe Flower Girl yena ali muki ekitone ekyobwa comedy nakandika tutandika ezana skiti iwe ninze ngoyogere naye nti musobolozana comedy mwembi era nga n'olwedde kuba edisinga nga nange makamera nga nawa ku kamera kwisimu ngobikolerawa waka ewaikoleranga ewaka ewaimwe ewaife ekintu kya tubona content wo wendawulo ku TikTok tubona ng'ozaana comedy tubona ng'olanga business ez'olundi okyazaba embi biki tutandike nekya comedy comedy wezuulali kuba otuwaire wali DJ biki nga toli kuwayamu kya comedy ekya comedy ono gwozaana ku TikTok ekirowoozo kifuna ekirowoozo kivaayo oli kati nze natandika ebintu ebyo nga nenda kukuza account yange nga bwentaayo ebyamakulu tibitambula ino nakandi kati abantu benda ino okuseka natandika okutangayo comedy era nze comedy wange tijja ku radio ku stage
tijja ku stage Iwo mpozi kuzaana mpozi tosobola kuzaana ku stage nga bakule sente mbisobola ebyo nasooka nakola ki nakyemereza tikyenda nga nze ng'omuntu kwa mumpozi nambaire era abakomedi tenda balumwe na mutwe mbuzi nekigendererwa ekyenda okukola erina yes mu comedy ku stage ekyo okay so naidanga ngaita comedy oyo kati ate nze mukubona okwange mboneyalanga ninza asinga mu comedy wa ebusoga wano wazansinga ezira comedian gobona nokoba otyo na ansinga kukuzana comedy wano ebusoga ombitawa nsitosika busirike ndi mu kamera yaga tulina wana abantu abazana comedy swengere kati swengere esa wadi tutukamu bala sad nonti wa comedy osano yakula ngotwere kuswengere bana abandi ezira gobona mukoye tulina wana abana bano ba the great family bali bakata ne chivulo awo ku servers great family emwedi bulungi mbaidi bona ezira kuba kutuka kuwe ate nze ndi mulala nze nwana ogu nze oli flower galo nze ata flower galo mwembi flower galo byakola bikuza account yeti comedian bigaita bikingono konti hotel mu ekintu ekikola ki ekikuza account okitegeera so kati nze comedy wange ozirayo comedian gobona busoga akusinga wano mu busoga waziraso wakunsesa byogera mu kamera waziraso wakuntola nseko ekitone kya comedy walina kyokuvaira oba okizuula ng'otandise nze kuvaira nekyantambuzanga n'omusawo gwenkwinonwaireko nekyantambuzanga kubanga edengo yetiditandise lwaido okudambala idogomasi tiditandise lwaido era ndowooza gumba nayinza okubera kuba gumba nkanika bugaali mubivulo nga gumba weyali ow'amaanyi nga tinoono owaleero leero azira maanyi ati saba bayunga buyunge gumba azira mukumaani weerero anti kati kankubiri abembesa wadno bakuya abasinga bakutangidegere obwanono okay skit kyeyo gyoidukira cause ebayo breakthrough ebayo skit eyo gyokoze nayo kuleetera ala mu bantu ne bakati gaidi okola kino bwali otandise TikTok oyo skit wali oli kuzaana ku kye eyakuba breakthrough abantu ne bakutegeera ino wali olizaana ku twagizana na flower galo yali anobye ng'ava mukyalo ng'avawa ava weiba okukyakira irala ng'ava weiba ngeize wange ewa brother we ewaife mukunoba yeda n'ebintu ebyendawulo ebyomusaada byanobye nabyo ate nali nimu bingayibo yatandika okutwala ebintu ebyomusaada byanobye nabyo awo natandika okusala omuliro ne dudu nadi adikuwere nipule ngolibona byobugeiga ngolibona byobugeiga kuina kanti gundi yatambula ino abantu bakwaniriza ebusoga wano ndo bali bananiriza ira ayirwa kuba nti mubi nebya TikTok wano so kati TikTok natandika okubanga ningiza mu kyebeta obulango okay nga tukali tukakubya bulango bani bewasangawo okunga bamaani mu TikTok bosobola okuba otanze nga nkali kujoininga TikTok wane busoga wali wono nono nga ku TikTok bakabi wane busoga oide ebisa ebisinga bwetwogera ebintu bino abantu alowooza ati bwetwidda mu makamera nga gano tuba twidde kweraga TikTok nifa abantu abagitandika wano wane busoga wane busoga wano ozirawo kumaina gwe wasangawo mu TikTok nga baana balungi ku TikTok okwo kuba kyendi ojja okuyingira ekintu nga wali nabo oboneireko ozira kuwano mu busoga ba tiktokers baliwo nga oli kujoininga nokoba oti ono gayi yali wamaanyi nono nga bali bamaanyi yali ku wamaanyi awo ate gonandiko bye mivule waduzi kuba nalina following kwansinga kuwa mivule nono oyo so yenda akoba oti ebusoga niwe watandikawo TikTok tini bali bagitusuulira tuna ku masimu ayinza okwigula wonga wazali apo byenti bali bagitusuulira fena nga buli omu alina app ayenga ezira lwenkoba nti oba nono gwe negombako nze kubanga zana igulanga nga mbona ba Kampala okujja okandi kati natandika okandi kati nze nikwenda afunzawa Elias stikweraga waneza gunali negomba ku TikTok
So nkubuza nti nani best tiktoker wo wane Busoga niwe? Ukabiri mbane wayiriza tijja kwetwalira biti babira bena kubimalayo malendi nize buli tiktoker wo nani asinga Busoga? Nze wanansingira bamweta Mivule Grace. No iganga. Weganga oyo. Mivule. Nze ni Mivule Grace. Yo ni tiktoker wo wakabi. Okay. Ti wakabi nti wakabi wange wabula byakola ebintu ana content wakabi. Okay. Noyo. Oyambye ku Flower Girl ngaiwe nga boli nti olina influence oyambye ku sister of Flower Girl okuba wakabi Busoga oba ezirino kyomwongera nza mufiro wakabi ni mwena akidi iwe ni wofire Flower Girl wakabi niza mufire ndongo yokugimana mu Busoga kati ate amutere mu akasente bamweta mugananga era yina blood je ni manager okay yatanga mukati binene byo kuba yenze anaga mu video aga agasinga zina kwanga Flower Girl otalingirira bintu byakwenda kutwa million litugule kule kamera tukozese yife niwo gama video da sister of Flower Girl nikunze mwene kuba chance soko ino lanti nasoma software Dr. Hussein bwe twogera ku TikTok iwe ngeyo omuntu ogifuniye muki TikTok onyifunye birungi kyebyo byofuniye mu TikTok TikTok nyifunye mu ebintu bingi ti ndide nganga ndaga abantu ebintu byenfunye ngate nze tijingirira nze ebintu ebyo ndetera omwana ali eyo nti wena singo ebisa bulungi ku TikTok osobola ofuna ekintu nga kino nze nfunye mu kamera TikTok ogifunye mu kamera bagimpa buwe ani yako Geno Megadi amfere ebintu bingi Geno Megadi kwa yampa kamera yampa microphone ngadi ne de fedino bakanti bana abamaani eno bemanchaziza bentolera yogaji tusaide okulaga nti tutufiche ku kiri serious tuwaka wa amaani ndi nafuna mu computer jeni ne sadino funye laptop eliyo muchali wange wa mayuge yo yampa laptop mpyaka ngasimye content mpyaka piri okay omuntu nga General Megadi omusinkano anyway omufuna oti okuba mukwano go General Megadi namuzana mu content bino byendogeze nemba nati amao na tali ko kutema embade bwe nditema yes na kolachi na azana ka video ako nakata ku TikTok bwe nkata ku TikTok yes ka kubeino katambula kati nali ndiawo ngom enambe nkubira ku WhatsApp nakolachi nebuza namba yake adi Geno yasaga yasoka kwa ali ne kuvumo chato okuvuma ka avumaine cha gaino ate ono wa gaino kola gaino kwanza nani ono yakati muna wevale akanamba kano yasoka kwa akanamba titwagana bingi akanamba kano kaleta mainaji kwanza kano mainagana nali ndiawo mugana ange nabo ne mitwalo 7 ngatere ku 7 mitwalo 7 amasanu nga omutegeire oba yasoka yeyandula neze General Megadi tiye yandula yatakuwansa Luvino mame yakola ki memale okwira ko yakati na ebintu byombisima gwali kogera naye General Megadi nawuliranga ndikogera na Katonda amasanu nawuliranga nawulira ai naso akasente kano olo nalumukanga ndito nasoka naja na wambe ndinge myana akanti dibeire ntofu buti ngolitola kunga ole wamala na akupati zidido ngani bwasada akengamia muwaka anti afirirwa dibedalu malalumbe ngaswa muwako yegati ngati stobola oba kumalalumbe bakichi oba mulwera mwe naliro ngategema kuiraga zinala ile sente gwire ku isimu nibweri baya muntu ngali ku bayire bayi musadaka sente badisi nikaguni nga ole bamute ku kiso tidizayo eri abantu kati olibone message yinzo okuida kuno sawa dino ole yamale yako waja waditolako omuntu yakukubira isimu nteo natusoni wasebo mulwaira ali mwidwalira ite betu lisindikira mulwaira ali ku main hospital oditwidize kati nesiga nti omuntu oyo sente oditwala nesiga nti akubye
gwene sigana je no mulwaira ato no gwembere no kwidanda ba abulo kwa mpozi atakubye kasimu omufero bali nina chali wange bamweta DJ Fanta nkola naye ku radio yaja ku mobile money ngaitola emitwalo 2 oli amuwamu emitwalo 2 singa wali niwe yamu emitwalo 2 ya no mobile money yigala nawo bali bamwedi kati bamwedi ai yamala yakati bemna neze 2 oli kumpa 2 ante necho iwe singa wali niwe wali koze ko bera ante atafune tagaiga wale toge toligega wala ebintu ebindi katonda oba toli mwibi ekikuto ku mobile money kufera mbe kati ofuni omukisango ogwo ekigambo waidi oti anti sente dacho sende Uganda obo idio sente libada chose iwe sente odisigaza iwe okubanga oli kubye inuma anti sente emitwalo 2 jowe nze ndisigaza tibuuza banga mbatidio bada cho sente lero dili mu dollar dit sene oli mwibi obuti bwibi kubanga ekiba kyentwere we bampereire kiba kindi akasente ojanako nkulita timu bubi. Okay, some of the challenges ebizibu byobona nti okuva lwa joininga TikTok bikukalubirize ino abampe emirimu egyovuma gifuni yala naddala gyebyobufuzi okuvuma omuntu gwatayenda gwatakolagana naye emirimu egyokuvuma giyida mingi egyo negikasinze nguli ni muge ati nvumire oyo mbere nkusaba nkuwa ebifaananyi bino onvumire ku gundi ono omukoba oti kino ni kino so ebintu ebibidye mu bulamu obwa ovuma tibisobola era nekizibu nti nkyayibwa abo oli konfuna bulu ovuma omuntu ne bakuwa akasente ako anti kisinziira kasinga amanya avuma Farid ayi nga timubonangako kyotegeeza nti ate obaire kyali wange nga tiddi singa nkuvuma ninza okweyo anti okobye muwaloti singa oli mugeiga ekyo nekikulemesisa ekyo nekinemesisa wabo idi ekiri kulemesa okuba mugeiga so ojja kwagana abaana nti babuukira buli ekiri oko bavume buli muntu abaana batandika okwegendereza tuba n'emizaano ku TikTok oko napanga ne Farid tujja kwevuma ewalooza nibyo kisimu edda mwalufuya lolutala awandi kumbe efe bindi ebiba biti babindi nze ekintu ekiba serious tikitaamu ino comedy ate ekiba serious kibaamu ino comedy. Okay, abantu abasinga bakwidi nti niwe Dr. Hussein aya amaina gamatuufu dadawo gakweta ni wani mukyalo eyo erina era nakyo sabu kyose ya Hussein ayenga nali ntambulira kuli nali akuluseni bakuluseni obaidi nanoneza kuba kuluseni nga bona emirimu gye bakola miraleji emirimu mibi obulimu obuteezo katizina kanti kate Hussein owalo nakyusa kya neeta Hussein ayenga liri kuluseni eryekika anti sawa no byokwerinda sano tulina bamama efa bakadama bali ate kati tukayongera otega bakotega obusente bwe Uganda buli oyogera ekika omalirizanga weekubye chu kati nzo okusinga oyinza okubanga kadama goli naye wakikacho sente dakoma sente yakoma nze ekika ekyango kukyogera nga tuli mukumanagana ayo wano dino media ndogera ekika mbando chicha mpayo kwensonga ibiri diti ngotereko yakadamu edi kulemesa okwogera erina liri ekika aikinemesa okwogera erina liri ekika byangu ino agamba ina n'okulogera bakolaki bayinza okuloga ekyokubiri nketaaga akasente ate ow'ekika kyange nga ayinza okuba nga aneegomba nga ntindi kyokka nga alina sente ate iduka sente nesooka muomukwano gwaida singa esente esooka egyokumwatulira nze bandeta magemeso kulumya ati nga takasobola nona dino deyamu ekintu kyokwogera eriina oidi nga kiyambaku nti mpagano oyinza okusanga omuwala mu kibuga ky'eidinda wano nga wakikakyo wamufuna wamutwala newaka ayi waba yakuwulira wano kugakisinga okobya ninze magemeso aba yakukobera ati ayi oli wakika kyange kati nze iwe yenda kutwala butwali kati nze nganze niwe ekika n'ekisembayo niwe mbanga nkukwenye nenkutwala ewaka nimukola buli kimu
afuta buli kimu ku buliri kwenkolera nti muno oli wake kaki tubuuza kusaawa esooka omuwala mu by'omubuuza nga waka mu meeting ekikana ekisemba ekyo tikibanamu nga mwamala kiva ku buliri nganda ire munaayetebikoze oli wakikaki olwogera nti ninze gundi otubanga tubeere mulu twesooka eyokubiri ebeere nye katwidde ali ku Gax Media TV katwidde Okay, tuli ku Gax Media TV, nkuidukize iwali ku Gax Media TV nti batusanga Bugembe ku Cathedral Road yawo. Studio daife wediri, tukole ebintu bingi no photography, videography, graphics owakabi, ewo mwembyali eyo likwenda okavalinga omukolo gwo ng'omukolo ono wabikola. Dr. Hussein twena tubikola, tuida twaba ku show yo twakavalinga ebyo ebyendawulo. Twatayo content oba twamukuwa wabanga biboneka bulungi no. Ina introduction wedding byona tuida buli kyetagisa kamera tubaawo okuba nga tukutusaako ebyo ebyendawulo. Nini Dr. Hussein tuli kuwayawaya mu olunaku olwaliro. Dr. Hussein bwe nkubuuza nti tiktoker wasinga mu Uganda yona nani? Who is your best tiktoker? Kale oba osobola okumbalira ku abasatu nti bano ni ba tiktoker banga abasinga e Uganda abansingira ne Uganda nga bakola content owakabi. Kati abansingira ne Uganda kuliku akavubuka bakaita Denzo nomusoga? Denzo Kasoga. Atera kuzaana content wakunwa? Wakunwa era lwakwa nti ya content we comedy we bazaana tazaana wayeyeza azana bino busawundi. Yes. Era tosobola kumuleta ku stage nti akole ki nti atandike ekikyakuletinga wabula atakuzaana obwo azanira mu sound eyo yaba trendinze oba mu Lwemba. Okay. Naida n'aba n'omuvuko owundi abasinga tebamwedi bamweta Good Life Eddie. Good Life yena ali ku TikTok okwo. Good Life ali ku TikTok Muganda. Okay. Muganda azana ku kiwe wobanga oli kwogera alina bwayongeramu kwa chama wobanga yata wanaka video yakandi yakati kati wagenze kola ki kati kyajubisa bujubise amata Good Life okusatu tumalirize. Then wano mu Busoga tusobola kulekayo Flower Girl oyo muna mumbone lumuka. Flower Girl ena TikToker Flower Girl nga tuvire mu byendongo. Flower Girl ni waba agwire mu music we Busoga tasobola kugwa abantu ni batamumana tasobola. Okay. Chenenzo kutegeza nabo abantu bali basatu. Okay, tukubona ino ku bivulu by'abaana abasoga ngoli kavalinga nabere wano niwe wajuma mulokole nali wale niwe dozi ku Land Soldier ni shows ziningi doba ku ngwedi okavalinga clips edo. Abaana bano bakusasula obo bikola ku promoting talent. Baba bansasula mwene kivulo nansasula byenda gene ku bina ambigema ai mwene kivulo nakusasula nansasula. Okay. Aba akwese obo idabwide wagama biwa mukoti na content. Abantegeeza kwa ate babantegeeza kwa bategeeza nti mbati mbano kwa mwidi. Yes. Omuntu oyo akubira kwa kasimu. Kati ate mu kujeyo bana abaana abandi bekanga ebintu ebyo ku media yange ekibategeeza ati omwana yekanze ekintu ku media. Abada kukwenda kubanga seyeba surprise aba wamusimya niwe ng'omuntu zine kintu alawera ubona nsitwe kamera naliza mu mwana nze tigema kintu kijja kunkozesa loss ngema chenjo otakoche ekikwongera media zewe mani nze mu muntu oyo kibateganya nino kitayo ote ebintu bingi ku TikTok ayiwe biki byosinga awulirira mu mirembe kuba tukubona ngozana comedy olanga business okyaza abembi iwe kiki ekyosinga okola ku TikTok n'okoba oti kino kyempulirira mu emirembe era ndongo kukyaza bembi abo awulira ng'oli emirembe giriwo. Okay. Buno obulango kibategeeza bugeetiribwa bwako ki ku ekyo ekyembandeese kuba wentana nakala wemanidese omwembi n'oyogera nga bw'oyogeire n'otakuwana nti gundi yakoze ati mujje muwagire kibategeeza ono omwembi n'owekitiibwa aleetesa akalango kano okwongerebwamu. So kati abembi entakwa inoki eisira. Okay, twakubona wa baba kyabazinga era wavayo watukubamba oli musiime
kituufu baba Kyabazinga yakusiima oba otaawo bwa palapaseo nga wazira kamera wali yansiima nga wazira kamera kyanuma ino ino wenda recording tuwaja na isimu lyo naye nda atusi bibi mu recorder aye nga banchekinga nga nja okubona omukulu waatagala obusimu bwo aye kyanuma ino nga ni Kyabazinga ndidi natuka ku Kyabazinga nga ndidi yakola yamwena tayo wa bigambo bingi baba Kyabazinga akwidi nze mulubiri eyo ezira atandidi okutwala kwine bantu ate ye nandidi kwogera byako biro liko bati okutoola kwine bantu timu meeting anku naine bantu oyo timbona nga ku face aka Kyabazinga najjako nasokera ku motoka ye mu motoka ati ama mwaye nga nali awo nti mwawayamu kuba afande wa mukuma ini bamweta afandani siraba naye akutwalayo ngatalina nakuntaako ino birowoozo nti oba nina bomu nakuba Kyabazinga ayali andidi era wenamalirizawo yakatyo yankoba ekigambo ati asaana obukulu akagamba ako nze obukulu tiyayatula nti oli wesa Kyabazinga neyakoba nti osaana obukulu yankoba ati abaana ingo musaana mu obukulu abendo bwa Kyabazinga akanti akagamba ako nkakonka nze kanondo obukulu nze mwene mbweteeko wetaakusa naire eno nakanti ninzesa era okuva kwolwo tobona nga n'amasaati gakyuka mbona tikayambala bire byakyuka bwa Kyabazinga nokanti kati yansiima nga nze okubula kamera n'obugambo obwonka bweyayogera kyanuma ino ino nga ate bwangwana kubanga namubeerera wenyini olina content gwatandika wena ku dino olangirira firimu tukobe nti ba VJ ba ICP ba abe olikuba tolako omulimu tesobola kuba tolako lwansonga nti firimu dange denanga dandawulo ditya nabwine ng'olanga ekiyindi nakoba firimu eriku obugambo obw'oluzungu buno obutambula tigiranga buzibuzi nina ensonga dange kati obisebisinga nanga ine ebiyindi ebiyindi ebyo tubibaako ku bugambo ate boogera luyindi kiba kizibuzibu ino nibo bali kwogera kiba kizibuzibu iwo ino iwe okutegera nti oba kino nkulimbye oba tikulimbye kubanga kiba mu luyindi nenchaine edo nedaba chaine edo ndiranga edo wonshishira tinkisha edo ndiranga ayi kati firimu eri mu oluzungu ejja kundeetera okumbuuka nti no kubanga firimu edisinga nibo abavijja abona emboozi bagayita ki ngaite nangiramu ku firimu nga Dr. Hussein ali kuva ewuwe ali kujja kugakisi kumukyaza olugendo nga bwoidye tulange muko ka firimu awo nga wova okuvako okutuuka wano nga wotulangira wali tukitwale ntuligibona katutandike munanga tuwe ndosa katandika olungi munanga nga tukali awo twenda twabona mwana mulenzi yagema mpolampola ebigere nga basobola okuba nga bamweta tukajja mu maiso edukira olinivuge Dr. Hussein munanga bwe yatuuka kuwa boda yasoka yamukola ati munanga okutuuka Bugembe senemeka ye owa boda yamukola ati okutuuka Bugembe ojja kugira 2,000 oyo akati ayojja munanga yasobola okuba nga alinda ow'olukumi kati era lyo weidye olugendo olutuufu owaibiri mudenyi tujja maiso nagema ow'olukumi munange ow'olukumi olukumi munange yagema ow'olukumi piki yatosobola okuba nga munange erumuka kati mpagano waliwo w'emmotoka gwe babakoonye yasoka yezera akamotoka ni buno obumotoka obutali mu namba neddabulido tekeraawo content eyo alikola nabwe ino olikulanga firimu nakoba kale kino ekirowoozo bakitwairewo ekirowoozo kyange aye ku art gwenkozesaawo ne bweida nooba wenangira firimu oyinza obutakopa weire ekintu eki kirala kubanga okulanga firimu tino okwangu aye nga ndirangira oli kukyenda oba komedi bukomedi ndirangira ndija waliyo mashini nedefede milioni mukaaga okiri bulungi dedetolola amataala ago gendi kulobinga era bali ojja kutandika kulanga firimu VJ Dr. Hussein bajja kujinsindikira lusoga aye ndiwa era nenamakobere ndiwa birindi ndiwa daba China
tiranga firimu eri ku bugambo love story nga tidiri mu lulimi lwawa tidiri ku ate y'Oluswahili Oluswahili olwo balwidi Oluswahili nze ngema abantu bane nze n'emitwe gyange gyengema nze ngemere yala abantu bene tandika tukwenda abona ku firimu deedo edo firimu ndijadirangire yala akanti kati nga bwe nkono no machine nijiro bingera omukulu bajaji sindika okay obuwala obuli tubona bu beautiful babe obusoga bwana buwala obusoga obuli tubona n'obutali busoga aye nga bukoba nti olulenzo lo Dr. Hussein ze ndutolawo olumpa omukisa oli mufumbo oba kati nganze Dr. Hussein ndi musiramu yes sir wembo musiramu tikintoza nga ku mumpozi kodi okuba n'omukazi waka kindobera kukwana iwe kizira ku buzibu kati sana okulevo gye natuukako tikwana batandidi tikwana ba Dr. Hussein kyakola nga tojja kunkalubiriza oide kumusaada serebu bategeze ebigambo biba bitono tiyinza kubonabona kufuna lina toinonoleino ate kabiri nimbona obona n'okukwana n'okuinonola so iwe ozira ku kirembo nino omukazi okwana bukwana zino omukazi owakana mukwana munange sente tuditola ku media omulimo gwange ogwidi ate ngwidi gwa media omukazi oyo wamufunanga already watandika TikTok oba wali naye oyo omukazi namufunanga media ye kaaliwo kyova obona nti nkamulina media tiyampa byakwate tali mpabya tomana omukazi walibanga mwena akoye alijjayi nga nze nzirabwire bukola ki bumuleka kubanga twata oyo n'omuntu eyedda mu bulamu obutabi bwa Hussein Serebu obutali obwani so omukazi wo omwenda ino okumwenda eze muntu abana kintu nga takyenda ndikoba mukazi wo noweka omwenda ino okusinga bana abakusumbua ku masimu bano abaidinga oli star kati kyoba omani buli woja mu nnanda nosuula irobo mugundi oti munanda buli geme engege yoira mu kujirikiriza entanko nga bwoli kwenda okufuna eyindi eri mulenga nogifuna nogita wano bategeza nti enogenda ayoka ayongera okulikiriza dinodongere cyana kino Hussein nga tumaliriza social media ni jebeta mainstream era wabairewo ino discussion ya Radiant TV ni social media nga abantu bakobambu social media bweyeida especially TikTok mbwa amani gawa ku radio abantu abasinga bakobambu bantu batona babona TV kubanga TikTok eriwo nti TikTok source of information nti omuntu aba nayisimuli okyogera kuki social media okusinzira ku iwoli ku TikTok esinga TV amani ni radios oba TV ni radio dikalida amani osinga ku social media katika nkobere nti esadino TV ni radio dodenda tudenda mu myaka ebiri we tulibanga ife tuzirawo tidikali na mani abalirawo era bajadi kuba lwansonga ndala nti era imwe abasada lwaki mwe tukaba tubendera tubategeera nti imwe mukati mujja ku radio wata walesimu wakola programu yongairewo eri live ayo radio tidikali ku ino birowoozo birumya abantu media diriru mukaino ni TV tidikali ku ebyo bantu kwetolola so kati media ya amani ino social media ya mani osinga binebya mainstream bizanye bebitukoba bizira wenda koboti nani ye ya Dr. Hussein ya TikTok Dr. channel ya TikTok esinga Bukede TV ni TV do mu busoga wan donna amedi mu imeka Baba TV nga bona bampo bulango bona bawa Dr. Hussein bulango ina tutubyogera bakutuwana tulikubona abana abali ku social media be bali kuwa emirimo no mukolo gwe twajako aba media batu bakoba bavumu batusoko okutwa ebintu okubitayo era zo batufulumya bo bakola ebyaibwa nti byakulindirira gandala sawa ndala katata gaifunga fulumira wenayo okay tusibule iwe mbozi yange niwe tajja kuba tuida kufuna next time era tuwayemu but webaza abantu abakwenda then n'abasoga especially abasoga bakwenda ino webaze abasoga yogera ku studio of course nongera okubanga mbebaza mwana ababona Dr. Hussein Media webala okubanga muyenda media yange nada ebya serious media diri mu busoga wano kutwanga tulize diri serious Gax Media na Dr. Hussein Media Gax Media na Dr. Hussein Media
ni chano nganze dendi tokirumamu va kuba n'abaana abakiiko bw'amasimu ni batawalembo mpozi bona balina media fo tukwogera ku media ediri serious tulina Gax Media Dr. Hussein Media nide tulina de Busoga donka bana abasigairo bana abamasimu bano mbutawali na kasitani ado tutubala abo tubatulumya na birowoozo so bekikosiza nga ndogere bubi manti nga tubatuza kyakola akume tuzaino bigambo bingi flower gala afumbirwa wali flower gala kufumbirwa Meze n'ubire flower gala yafumbirwa ira oidi abandi bakweka era bwalivayo ndaba atulira mufumbo embaga bweridde lida flower gala mufumbo okay aya tuyanziza basebo ni banyabo leka tukome kwa for today mbere n'omukulu Dr. Hussein mwene Busoga olunako lwalero ndoza tire mu olunako lwenjo mwebale kutwenda twena tubenda ino bye